Santiago se estabelece somuthandazo wesabatha. Istabelelo senkumbuzo ezuka. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Senkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ingelela abangcwele bonke ngegama leNkosi enkulu yasezulu. Amen. Sesifikile kulomuzi wemanga ekhaya emphefumulo owaziwa umnikazi wawo kuphela, akekho waziyo ukuthi inhlubuni yomuzi umnikazi wawo kuphela owaziyo. Sizocela-ke kubantwana baNkulunkulu laba bazokhuluma basondele ngapha. Inhlayisuthi izoba u3. Umuntu ozokhuluma shesha asondele. Abafanele ukukhuluma abathunywa abakubo ngalomuzi, hayi abazositshela indaba yakubo ukuthi kithi kunje kithi kwenze ukuthi, abathunywa abakubo ngalomuzi. Amen. Umuntu uzosho igama lakhe nesibongo sakhe nendawo asuka kuyona nenkosi yakhe abese ehlala endabeni. Abagcotshwa-ke bona kusukela kumfundisi kuya kubashumayeli kuya kumkhokheli, mayiphethe indaba yoguga lapho nje ahlabelele ivesi, mase kufika umbhobha nqamuke ahlale endabeni. Inkosi yobabusisa. Amen. Sizocela ukudlula kule ndawo okufuneka sidlule kuyo kubashumayeli lithe izwi labashumayeli abaphethe umuzi ubaba ukhawakhiwe la ngaphambili ePalestine. Ngakho-ke umsebenzi ubeke ezandleni zabashumayeli. Ngenzeka kube khona umshumayeli ofika ungazange afike, kuthiwa abashumayeli uzoqalwa yibo lo muzi wakhiwe yibona abashumayeli, funa babezimisele. Sekwanqunywa-ke la ukuthi umshumayeli uyokhipha 1,000 umshumayeli. Akela abantu emakuphepheleni ukuthi nabo ukuze balotshwe kulo muzi ukuthi bawakhile umuzi kaNkulunkulu lo ekhaya emphefumulo, abanikele bezimali bezolotshwa nabo. Inkosi yobabusisa. Amen. Lokho-ke nangapha kuDlamengweni bazoba bathathu beze phambili labo bazokhuluma. Nizibone masenibaningi neqile kubantu abantu ngoba njengoba nifika nisenibaningi abanye bawungena imini. Nazi ukuthi kuzoqala labo abathathu kungeqi ngoba isikhathi sincane mkhulu umsebenzi kaNkulunkulu wenzekayo mayibonge Nkosi. Abakwenza lokho Inkosi yobabusisa. Amen. Nakho uNkulunkulu abashumayeli abadazidlule khona umthetho bayawazi abashumayeli. Ingenzeki iphutha umthetho wala ephakameni. Inhlayisuthi ayihlali ethawuleni. Inhlayisuthi ihlala esicephini. Omama bahlala ethawuleni. Inhlayisuthi ayihlali ayiphathi ikhawula, ihlala ethawuleni kodwa ayiphatha isicephi. Amen. Siyabonga. Isicelo maNazaretha. Lo ukulapha ngicela ekhaya wangakaze ngabenza semapondweni eBizana ngaphansi kwenkosi yakwamzini. Ngcwele benkosi ngangilapha ngangale kwesonto elidlule bathi uzokhethwa noyika ukusondela lapha, ngoku namhlanje ithemba sports ngabona ugogo wami ngangeza lapha ngigula ngo-2002 ngo-2022 ngaphila ngobona ugogo wami esebhokisini nomfowethu bangamelanga wadlula emhlabeni. Ngesimanga sokuthi wase wathatha inkomo eqinisa umuntu okwakuliswa ekhaya. Ngabona evalele ileli lusi benakho. Ngisaba ukuthetha-ke ngolesonto elidlule ngoyika namhlanje ngithanda isiphose. Namhlanje ngilalele ngisazi manje sakhona ekhaya. Ngithema-ke indlele ngasengibona uma wami ongizalayo benayo umfowethu bejabule ukuthi abale nkomo. Umama wayesizele umuntu wakhuliswa ekhaya eGhana wathatha umakoti. Batholakala ukuthi ungamsiza ngenkomo yalobola ngasefantimuye kwakwaya baney'nto eziningana. Ngiyacela ukuthi nami ngingazithuka kakhulu Inkosi kusenedlini. Amen. Ngiyayithetha Inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwezulu. Amen. Lo khuluma la ngiyicebolo zakha
wakwaBiyela endaweni yaseMalimende ngaphansi kwenkosi uBiyela. Amen. Amen. Ngokuhlala ke ngihlala khona la kwaMashu kwasection A la kuthiwa kuseyiPoko. Bantwana benkosi, ngithanda ngiziphose kuleli cili bekufanele ngiguqe ngesabatha edlulile. Ngayisaba ngoba inkulumo ebengizosukuma nayo isuke yathikwa umkhokheli ngapha kwesakhe. Beku-524 emsebenzini ngisebenzela ngapha ngase-Midway, ngenza lo msebenzi woku-security. Mangabe ngisesibonakalisweni ngibona ngilapha eMidway, ngibona iy'moto zesilo. Mangibona iy'moto zesilo khona lobongela isilo ompunga, ngimbona uyayisula imoto. Mayeyisula sengiyambuza, awu baba mawusula le moto yaphucuka, uthi ngisula igazi longangezwe lakhe, akuyena umuntu lo. Mayeyisula la phezulu imoto lapha kwamawindi phekwekapa imnyama leya moto, kodwa mehambisa indwangu kanje ivele iphucuke kusanipendo mhlophe. Sokuqhamuka omunye uyamemeza khona lo semncanyana oyimboki, uthi seliphumile izwi ekhaya lemphefumulo kuthiwa kuzobiwa unyazi lulinde khona libe isilo samabandla. Amen. Ilokho bangcwele ibhuke ngakho la okwenzeke ngolwesithathu lo kuyisabatha nje sengibona ubaba wami owedlule emhlabeni ngo-2007 engekho kulokukholwa. Ngimbona uhambe esula izandla, uthi inkulu indaba isekhaya lemphefumulo, kodwa mangiyibuka izandla ayisulayo ungathi ihawulekile ishisa umlilo. Mangibuka nala emashiyeni, wena wabona usondele emlilweni wase uyahawuleka iy'nkophe zamhlophe. Mangithi ngisethuswe yilokho, uthi sondela mfana wami, ngambona esehlisa ubhontshisi ebhasini, wehlisa i-10 yempuphu, wathi bamba mfana wami, inkulu indaba esekhaya lemphefumulo ngabe ngaphaphama. Bantwana benkosi ngiyaketezela kakhulu, inkulu indaba ilapha ekhaya lemphefumulo. Inkosi futhi isemizweni. Baphathele kodwa lo. Angatheni phela. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasehleni uNyazi wezulu. Amen. Lo okhulumayo ubusisa wakaBhengu ey'ntabeni zaseKranskop ngaphansi kwenkosi uBhengu. Ngizoqala ngokuxolisa kulesibonakaliso sangonyaka odlule. Benginokusaba okukhulu. Uthe ngonyaka odlule ngangizovuka ngizosebenza la ngesonto, kwathi ekulaleni kwami kwangalobu busuku ngazibona sengathi silapha ngiyaphuthuma ngiya ehla nomfula lo owehla ngale kuyikhaya lemphefumulo. Mangifika khona ngifika sekunabantu abaningi abangilindile bahleli phansi bakake isitampopo lesi samanzi. Mangifika bese kusukuma oyedwa anginikeze isipedi akhombe lesitampopo ukuthi angisishaye, bese ngiyasishaya okokuqala kungenzekile ukuthi ngiphinde okwesibili, bese kuthi okwesithathu bese ngiyasishaya bese siyabhoboka, bese kuphuma amanzi amhlophe. Athi mayiphuma lamanzi bese kuphuma ney'nhlanzi. Khona le y'nhlanzi ezinkulu esiye sibize ngakithi ukuthi igwaza lezi ey'namakhanda amakhulu. Ngithe ngisamangazwa yilokho bese kukhuluma izwi lithi izwi laba abantu kumele bangena emfuleni uzoba nenkinga. Bese ngigijima ngehlise wona umfula bese ngibathatha abantu ngibafaka khona lapha kuleli thempeli. Ngesikhathi ngibafaka kuleli thempeli kwabakhona umuntu engathi uyagula kakhulu, engaze ngambamba ngamncela ngamhlalisa ngesipho somuthi. Ngithe ngisamncela kanjalo laselithi izwi bazodlula njalo laba bayongena emfuleni bese uba nenkinga. Ngithi mina ngeke ngikwazi ukumshiya lo muntu ngoba uyagula, kwathiwa myeke loyo uzophila. Amen. Ngakusasa-ke sengizosebenza ngesonto ngenhlahla sasebenzela le eMarikani siyothutha inhlabathi. Mangithi ngithawunakho lokufule ngikubone esibonakalisweni
ngase ngatshela insizwa ngathi awunako lokufela ngibona isibona ephusheni yathi insizwa lekhaya asiphuphi siyabona nje ububoniso bungaphuphi amen sekuthi ngoSeptember lo mhla ka-15 sisebenza ngale sikhaya inhlabathi yayithuthwa omama sekuthi ekuqaleni kwamngalelo langa sekufika umfowethu ongasekho umjida oshone ngo-2021 usethi mfowethu ngezwa uthi ekhaleni mphefumulo wamacala ayathethwa ngithi mina impela kunjalo umfowethu ayathethwa ebesethi kodwa usho ukuthi nalawami azothethwa ngithi mfowethu alikho icala elingathethwa ekhaleni mphefumulo khona nangaphezulu kwawakho amacala athethwayo khona ebesethi hayi ngisazobe ngiye khona ebesesukuma njengomuntu odawuzelayo ophelelwa amandla asukuma athi gaxa kabili kathathu bese ehlala egcekeni bese ekhipha umuntu bakhe bese echitha amanzi khona la egcekeni bese lithi ngizama ukumbamba ngoba kwakukhona ley'ngane ey'ncane ezayidlala la egcekeni ngibona ukuthi ngeke ngisakwazi ukumbamba ngcono ngisuse ley'ngane ey'ncane ukuze singaboni ukuthi uyizani bese ngesonto elidlule kade ngizosebenza la sekufona undodana wakhe wakufonela ngabo-passage wathi babophakathi ubaba akangenile emndenini yini wenze njani athi ubaba ubeqonywa kakhulu uqonywe waze waqonywa nje emndenini egcekeni selokhu ahamba akangenile emndenini ushone ngo-2021 samenzela umsebenzi ngo-2022 kodwa namanje akangenile emndenini njengoba ngilapha-ke ngizomhlambukela ukuthi ngizomcelela enkosini uyazi wezulu ukuthi luze lumkhumbule lumcelele imthethelele emndenini nabo bonke abonayo emndenini ngiyabacelela ukuthi ushemba zabakhumbule abafake emndenini bese ngiyacela nabobaba abashumayeli ukuthi basiphe umhlahlandlela ukuthi icala elikanje lingathethwa kanjani inkosi ukuthi senizwile amen. Amen. Pamsiza umntwana kakhulu. Amen bangcwele ngibuya kwesibili igama lami ngolungane. Umsondeza kakhulu emlonyeni. Ngwasibisi ekhaya sembangeni entambama eScotland. Pamsiza. Kakhulu. Kibalele izolo ngenza ngani inkomo. Memeza kuphile lonke. Ukuze beze phela abantu balila basekufeni. Uthi uyakhuluma indaba yakho. Kiphakise into ngizibona amahloni. Igama lami ngolungane wasibisi empangeni eScotland entambanana ngaphansi kwenkosi uMthiyana. Ngolesine nje lolu ekade siqede kuphuma kulo ngilale ngo-10 mangilala ngaboniswa ekhaya mangifika ekhaya ntambama inakho ukugcwele abantu mase ngibona ugogo uyagula ugogo akasakwazi ukuyihambela una-94 kodwa ngibone egiya ekhaya esukuma ethi usephilisiwe ugula sekuphelile manje into angixake ngayo uthena egiya wayigiya nge-6 yekhaseni wayinika amadoda obaba abebehleli ngaphansi kwehlahla ntambama mase-ke sengilala futhi-ke ngaboniswa angazi ukuthi le ndawo ebengiyona benomunye umfana wase engitshengisa ezansi ukuthi nango ubaba uShemba uNyasi lokubiza ngase-ke ngehla beluphansi uNyasi ngase ngehla-ke lathi-ke kimi angithi ufuna abantu bakini bekhulule emgodini osisi ngathi mina yebo baba wathi uyayibona le ntaba uzonyuka ngayo le ntaba
uma ufika phezulu bazobe sebekhululiwe abantu bakini. Amen. Amen. Ayi ngibone sengibambelile lentamba. Mase ngibona ngibambelele ngesandla esisodwa lesi vele salimala emotweni. Mangibabelela ngalesandla esisodwa ngiyonga phezulu. Nangu baba useqoqosekile. Ayi mangithi hawu kwenzakalani manje ufuna ukudonsa lesandla lesi esibambelele mase unako lokwethu ebenginaye phezulu mase qhamuka esimisakwazi njena esigqokile njena ingubo zaseNazaretha wathi ubaba wenzani ngumzukulu wathi lokwethu uthena make wafika lapha phezulu bazobe sebekhuliwe abantu bakubo futhi uthena uma waphuma igazi njengoba eqhakele kuye ebambelele kuyo esandleni uyobe esephelile amandla akhe okulanda abantu bakubo ayi echaze lomfana ke ngizwe echaza ke lomfana ke mase ngqinisa inyama lokuthi ke angaphumi igazi inokuthi angehli angizame unyuke ngifike sengibona sengiphezulu mase ke emalapha ubaba ethi ke mfana wami unamandla okhipha abantu bakini osizini sebekhulekile abantu bakini mase ke ngibona futhi senomfana ngixoxa isekhombisa lokho ukuthi ngibele kanjani esandleni mase ethi lomfana kuno 200,000 awukhiphile ubaba ukuthi uma wanyuka lentaba uzothola lo 200,000 wathi ke angihambe ngiyakuye ngiyofuna mangihamba ngiyofuna ethi awukhona mntanami ukuthi nje unakho ubonge ukuthi usubaphiphile abantu abakini osizini wasethi ke ngenze njani ngo200,000 ngotransfer noma ngenze njani ngathi mina ngotransfer wabuza ukuthi yona le namba yami engisebenzisayo ngathi yona ngayibona sengiphethe ifoni sengathi kunencwadi yasemaphoyiseni engisayinayo efonini ephethe umfana ogqoke uNazaretha onathu wathi ubaba ke naye imali yakho isingenile ngiyayibona futhi isengenile ngiyacela ukuthi ke unakho uNkulunkulu ekhumbuleke ngiyayikhetha ke inkosi yasephambili amen igama usibonelo waqabasha umalungu kaNgwane indawo sibayendwa kwaNgoza ngaphansi kwenkosi uCebala batala baNkulunkulu novalo noNkulunkulu uyalekelela batala baNkulunkulu ngathi lafika ekhaya ufika ikhethe lenilwane lithi elikhetha lithi mfana sifuna usiyele ekhaya lemphefumulo mfana ngithe ekhaya lemphefumulo uthi lalela phela mfana ngikhuluma nawe ngifuna usiyele ekhaya lemphefumulo mfana uzosiza mfana uma siye ekhaya lemphefumulo impahla mfana usuka naye ekhaya uye naye ekhaya lemphefumulo awuyithenge endleleni usuka naye ekhaya. Amen.
hayi nami bana ngasengivuma-ke umkhulu ngoba wasefika-ke nasendlini enkulu yakwethu sagcina-ke sifikele ekhaya lemphefumulo kodwa-ke lapho engikhona kuthe ngosuku langolwesithathu ngibona uNkulunkulu ehamba eqoqa imindeni. uNkulunkulu ehamba eqoqa imindeni. Ngase ngibuza ukuthi hawu babancane kangaka laba bantu abayophuma ngesango bapha abantu. Abanye basentabeni enkulu intaba basemaweni. Uma sethi ubaba ebiza umfana ethi umfana wakangwane. Ethi umfana wakangwane. Hambe ubiza laba abantu abala. Nangempela ahamba umfana. Nangempela beze bonke laba bantu. Bathe mabeza laba bantu. Ngase ngibuza ukuthi hawu baqoqa abanye nasala nini. Base bethi laba bantu hayi thina njengokubona sisele nje thina. Sasembatha nabanye abafana. Awu ngicela ngithethelele ngoba baqale bahlulela mina phela uqobo wathi awani lapha kwakhona kenza kanjani mfethu. Kodwa lapho ngithe ngibona noNkulunkulu wasebanika-ke nabo ngibona uNkulunkulu esebanika indodana. Hayi sebethatha kodwa laba bantu bebebonile emzimbeni. Kwase kuthi ngosuku langolwesihlanu ngathi ngeke ngabona unyazi luza nabantu inqwaba yabantu bahola inkosi phambili. Kodwa le nkosi bahola yakangwane. Ubaba ngaphambili mase kuza le nkosi laba bantu abangwane baningi. Ngoba ingudugudu ibihola uNkulunkulu. uNkulunkulu kodwa begqoke ngomhlophe kodwa neduke ekhanda. Bebaningi kakhulu laba bantu bekwabangwane beza le nkosi namakhosazane ebekhona bebaningi. Ngicela ukudlula kwesine sesinesikhathi ngoba ngiyasabuza ubhobhweni ngizozama ukusheshisa. Wathi ngelilanga ngibona indoda ilele le ndoda ngilele ngibona le ndoda esibona isweni. Ihamba iqoqa khona lokho sisebenzisayo esasitshela ngakho lapha emhlabeni kuthiwa sebenzisani lokhu ukuze nidlulele kuyizikingi. Ngibona le ndoda yayiqoqa lezi zilingi iqoqa lezi zilingi hawu. Ngibuza le ndoda uyiqoqelani le ndoda. Ngithe ngisabuza ngabona ngabantu amaphoyisa. Athe mina ngihamba amaphoyisa asehamba nami mabili amaphoyisa elesilisa nelesimame. Angithathe amaphoyisa wangiphatha kabi angithathe amaphoyisa ngiyoboshwa. Ngithe mangena ngaphakathi ukhanyelo okhulumayo lapha eNazaretha bambiza uMshumayeli eshowe oyaya enkosini uNtuli. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ekhaya sewukwesithathu noma ukwesine noma ukwesihlanu ngifika ekhaya. Bantwana benkosi okokuqala ngafika ngithunyiwe ukhanyile umqalo wesibongo sabakhanyile uzwe khona abantu abakhanyile. Kodwa nomnikelo wayengithume ngizowenza lekhafe ngawenza. Kwase kuba nokuthi kufanele silethe imbuzi ezinhlanu zokubathethela amacala. Sayiletha lezi imbuzi ezinhlanu. Mhlawumbe lethe lezi imbuzi ezinhlanu kwatholakala ukuba kwakhanyile kunamakhosi. Uma-ke uyinkosi kunento eyayenzeka emandulo engasenzeki manje ukuthi emzini amakhosi kwakuhlala amabutho. Amakhosi ewaduke ukuthi ayolwa izimpi kufakana nawo amabutho afe. Ngalokho amakhosi
aboshiwe ezulwini ngaloso senzo ayisenza. So kufanele ukuthi kube nenkomo ezohlawulela amakhosi. Ezohlawulela amakhosi. Ezohlawulela amakhosi ngaleso senzo esasenzeka ukuthi nabantu abafa bashiya imindeni yabo, bashiya izingane zabo. Kufanele kube nenkomo ezohlawulela amakhosi. Kuphinde kube nenkomo ezokhipha amabutho emzini yamakhosi. Imindeni yonke lekho yonke imizi yakwaKhanyile manje abantu balenkosi namhlanje sifike nalezi inkomo ezimbili saba kwaKhanyile ukuze ohlawulela amakhosi awakwenzeka ngezikhathi zawo. Nansi inkosi uKhanyile sihamba nawo namhlanje ikhona. Amen. Nangu uNkulunkulu engena esangweni okwaKhanyile sengithuza lensizwa ethi bona abangwa ibona inkosi yabona uNkulunkulu. Kanti namhlanje size naye inkosi, size naye uNkulunkulu. Amen. Engicela ukuthi ke bantwana benkosi lokho sizokwenza oKhanyile bakhulume ngomlomo bangakhulumi ngezandla ukuze siqhubeke makukhona okunye okusalayo basivezele sikhulume bekhulume ngomlomo hayi ngezandla ngoba sihlakekile. Masiqeda lana nokuphuma inkonzo abakwaKhanyile sokela lapha phansi kwesihlahla ngenzansi kwethempeli sikwazi ukubonisana-ke ukuthi yokuqhubeka kwemini kuyogcina kunjani. Nkosi kuselizile. Amen. Ngisomana ukuthetha ngenyazi lezulu. Lo okhulumayo uMachamane okhanele emakhabeleni ngaphansi kwenkosi kaDlomo. Ngizohlambela umndeni wami, ngiyaxolisa futhi kubona ngoba ngiyazi ukuthi uma ufikele esontweni ukuthi usufana nokuthi awubala ngobuzana futhi uma ufikele. Ngifika late kabili amasabatha elandelana ngiza la esempilweni. Ukuleli lesithathu uma ngithi ngiyafika eli mengikhala lapha sapha siyabonga ukuthi ufike eli ngoba uma ngabe ufika late unzima ukuphuma thina ngoba sibhajwe lapha ekhoneni. Meyithi ngiyababuka baphuma ngazi ukuthi amatshekeje lawa brown bayaphuma lapha phakathi. Hayi mese ngiyangiyangise ngilindele ukunikela abantu bengikhipha imali engango-50 rand. Bengiyikhipha bathi ungakhiphi 50 rand khipha o-20 rand abawu-5 bese ngithi ngiyawukhipha bese sithe khipha o-20 rand abawu-5 laba 20 rand abawu-5 obakhiphe bambe namashumi lakhona. Mose uyasinikelela sizokutshela ukuthi uzoyeka nini bese uyasiza-ke futhi uhlanganisa amashumi ebe-100 oyindawo unikelele iy'ngane. Mose uyaza futhi uzonikelela iy'ngane leyo mali leyo. Kuye ukuthi uma unikelela imindeni emithathu sicela usinikelele sibe imindeni emihlanu. Sicela uNkulunkulu angikhumbule ngoba sihlezi sinamaphutha singazi bangikhulise njalo. uNkulunkulu yazi umqedwe uvalo ngoba ngizashaya uvalo. Unompumela wamgobhozi ngasemthandeni inkosi ngawagungeke ey'bandeni ngokuhlala basika ngawamasha Nazaretha. Ithi zami buhlungu kodwa ngize nginenjabulo ngomndeni wakomalunga Khanyile uma ngizwa ukuthi uzohlangana nkani. Nazaretha umndeni kaKhanyile ungiphathise kabuhlungu kodwa wakomalunga kumanje ngade senkantolo iwona. Nazaretha kwathi kwafika ukhokho akasho ukuthi ukhokho wesiZulu nasesingane. Wathi mntanami ngiboshiwe ngiyosho uNkulunkulu wasephambili izinto angangizenza. Olamandla akazisho ngoba kumele ekhaya basaba umbuzo mangabe ekhuluma ngoba bayakhuluma emva kwenkosi ka-6 ka-9 noma ka-6. Manje siyayenzile ungifakele izitha eziningi ngizolomaphela nozithi bazihambisa amaphoyisa ngifake enkantolo
uma isefika ukuthi mina mntana ngifake ekhadona ngoba befuna ukuthi ubone ukuthi ngikuphi imina umalume ingeniye enkantolo yakho inyaka yo-7 eminye kanti uye nolethu uboshwa izolo ngathathe ngalutho ngizangasho wathi umntwana umalume ngathasifunga ukuthi ngiyawuduba wancenga wafika wathi mzukulu siyaxolisa konke wesikwenzi ubuhlungu besibumbo sihlala iminyaka egolile ofisi manje ngicela ungasiduki ngoba mina ngisebenza ekhaya befunda angikhethi ngitho awulibonani ngiyabathemba phela umalume kakhulu baphila abaseyiswini zamabhubesi abanye babewemaweni ngokusebenza ekhaya befunda bakhipha kodwa namhlanje bangifake emaphoyiseni ngaboshwa ngase ngithi ngayingaphezulu ngicela wena obengasathe befike bekhaya isho mthethekikazi unyazezulu yabathethisa ukuthi nikwenza kanjani makukhuleka nikhuleka kakhulu kanje ngoba ngiyakwazi ukwenza kodwa kwazi ukulungisa ngihambe emvelo kuma-14 ngikhathele ngihamba ngenkantolo ngafika enkantolo ngoba nengane kathi ngifake inkala ifika ngothethelele yomini yakamakhelwane ngayithethele kamanazazesa kodwa ngathi ngizohamba ngenkantolo ngahlala enkantolo mangifekela ayingokami umbuka ijaji eyingazezulu ukuthini ayingokami ngasungikuka ijaji ilethu uzekudala uqala oqala uphi bathola-ke ngihamba-ke yashikwethoke isikali ingazezulu ithini ngoba ihlungu imbizo yami ngesonto ngangihamba khona udabesa wamthamiza amahiya mina ngiyaphuma ngesangweni ngoba ithenge kakhulu esaldosa ngesonto mangiphuma mina ngesangweni mase ngibuya ekhaya sengiphakathi kuyafika kushela lokhokho lo obhala uboshwa uthi mzukulu umndeni wakhanyile zokubona umhlanga weKenani usungenile ushebe usewungesile ngasho ngisho ukuthi ngoba bathe ngabadube sebadube kodwa ngangabadube wabona wakhuphuka wakhanyile uthi besebenza ngenyonga etharatha mase bebuza ekumele sebengithandazela uthi uthathe ngathatha phambili babuze ukupasho ngase behamba ngebhebhe ngathi ngiyazezulu ngiyacela ukuthi umuphi lwafika luthatha kanye ngenazeza unyazezulu uyangiphendula wangiphendula wakhuluma kolesebelina wayelwa engafuni ukuthi wayesebenza yinoko wayesonda emanzini uyeba letuthatha kanye wakuthathwa ngaba kanye kuyathathwa kanye uthi niye ngaletuthatha kanye sobo uqala ngengane zakho bathandandaba nengane bakusho bathandandaba nesho ngubani lokho wayengafuni lutho engangishinto yami wathi nayo inyoka ibiza wathi etiyakuyona bathi wabuza ukuyakela wathi yangibiza wezisivumo yanye nenyoka ethezeabathela mina amanzi amasapi namanzi ngihlala emanzini nenyoka mina engafuni wazi wathi baswela hayi unyazezulu wathi useyalazi unyazezulu wathi nasekamesefile bathi unyazezulu nkosi yamakhosi nangangazi ukuthi kwenzekani ngoba ayisithatha kakhanyile bayethula ngoba sekusho unyazezulu bayibhedele anazezekaboma ukuthi mdala wakhanyile ukhamuke ngithwele kanzima uwonke engubani ufika kumina ngazathi mama kwengisiza ungicela umndeni wakhanyile ungafiki ungigulise ubuyagulisa wanika umimali makunikele lokufika mine ngobalungu engulayo kodwa ungagulisi kodwa ngikusebenzela phinde sekodila mdalweni ubaba ongizalayo ubaba ongizalayo ufika bakhuluma ubangishilo mangithanganayo masisi bona bathola manje bakhuluma uthi mntanami ngicela ubambisane noma wakho ngaba nomona ngishade ngabe uma wamxosha bathi hayi nomona ayivali imali bawayenemali elongakanti bayivali ngafuni nawo ezolumama uma wakhe ayiwengamfuni kodwa sowaphela lokha ayengiphile mina uthi ngicela ungisize bamsana noma wakho siyozozama ukuyidiliza lezi imali yonke la ibophe emabheke usuyahamba mntanami noma wakho ngiyabonga ezingane ngidlala ngazo ngizalisa nokuthethe amacala kuso uphinde futhi mntanami ungisize ngokubona ngani imali ukuze uma wakho ngani imali mina umzala wami wamkhanazi wayengibona ngeseleziyami ngakho wabangeza ngathi nesifungo manje angifuni
beyangikuba lo muntu amfuku wongifela imbuzi ekhaya ephefumula usheba awugele Kamala Mthembeni abazali babengithe kanjalo ngase ngibona ukuthi ngihlakaniphile ngase ngithi mina ngithembelile sengikhulile ngike ngakhula ngezala ekhaya lomphefumulo ade ngiphuza utshwala kakhulu bengehlule wonke umuntu ehostela ngazi lonke ngenxa yenkosazana ebengikade nginayo engayazi ukuthi iyaqhamuka kanjani ngicabanga ukuthi nganginikezwe yilunyazi ngithe izala ekhaya lomphefumulo usuku nemini ngitshela ukuthi mama uyasebenza hamba uye ekhaya lomphefumulo bekuhambisa isimanga bengayingeni leyo nto okunalokho mina ngalesi sikhathi ngabe ngidakiwe ngabe se-eli kuthi kuyoshaya nentuthu uthe ngaleso sikhathi emva kwalokho ilokhu izinkosazane yami ngagcina ngaphelelwa umsebenzi ngaphelelwa yikho konke bengikade nginayo emsebenzini bengithathwa kakhulu uthe ekugcineni inkosazana yami bilokhu ifika kushuthi nginikelela ngithe uma ngabe ifika ngelinye ilanga usuphelile lo msebenzi yayisithi mama ngisacela ukuthi sihambe sekhaya lomphefumulo uhambe nawe njengabanye omama ufike nje noma ungenzanga lutho ma ufike usebenze phela ngithe uma ngifika la ekhaya lomphefumulo ngumuntu obakhonzile nje abantu ophaphile ngithe uma ngifika la ekhaya lomphefumulo ngasizwa ngimukeleka nami ngasebenza ngajika ngabheka ekhaya njengoba ngifika ngathi ngiyalala ngambona unyazi wezulu ungathi laphaya endlini le ikhaya lomphefumulo ngisekhoneni eceleni engathi uma ngibona ngathi bekukhona imbali phansi kodwa ngazi phakathi ekhaya lomphefumulo kuthi uma eqhamuka ubaba unyazi wezulu lafike lama kanguka unyazi wezulu ngigqoke ibhluwe elincane elimhlophe enginalo ngisho lapha endlini ngithe uma ngisekhoneni kuleli bhluwe elifishane ngimile lafike langibuka ngamehlano langangibuka kakhulu laselibheke eceleni ngafisa umnyango ukuyavuleka ngiphumile ngaphandle ngithe uma sengihambile ngithi ngiyahamba ngifike ngixoxa nabanye nje kancane ayibethi ngabe uyasukuma uyisho lento ayi bese ngiyathula ngithe uma ngithi naba abagqokile nabangagqokile ngesinye isibonakaliso singathi sila ethempelini nalunyaze bathi ubaba umqali wendlela ulapha phezulu engathi langenhla komshumayeli ngithe uma ngifika la komshumayeli ngifika ungathi ngiyasebenza fika ngikhombe athi wena inkosi kusise ngithi mina ingathi ngiyambheka kancane kodwa futhi ungathi abaningi abagqokile kugqokela bona lapho ngathi siyasebenza sempelini athi ngisho wena ngithe inkosi kusise angazi noma ngazivuma noma ngisivumanga isibonakaliso sami ngazothi inkosi yami sengizonikela ngathi inkosi angazi ngoba ngihlaselwe womubi phela namanje usekhona phezulu uma ngabe ngifika esontweni uvele fike ngisho sekuthandazwa la ekhaya lomphefumulo athi ungathi wazwasichitha isikhathi sakho ngase ngafika ngeLwesine ngahamba kaya mama Mbongeni kuLwesine wazwa ngokusisa umama Mbongeni ukuthi lento engikhulumayo ngiyikhuluma ngoba yini ngathi ngizocela umuntu uma ngabe ngisesontweni noma sisebenza la ekhaya lomphefumulo uvela fike ethi wazwasichitha isikhathi sakho ngento engekho uyazi angazi ukuthi kwenzakalani ngipiye kutshwale ngasekho umuntu ucabanga ukuthi mina ngapiye kutshwale endaweni engihlala kuyo bethi ngiyadlala lapha engihlala khona ngithe ngisuka ngizala ekhaya lomphefumulo ngithe uma kuthi izolo bekade kukhuleka sikhuleka ngivakashelwe umunye usisi athi bamjikisile la ekhaya lomphefumulo wajika ngenxa yokuthi sijwayelene phakathi wathi uyolala kwami afike bengijojela ifoni ngemponise yami nokabe sengena besesho umthandazo wango-12 usihlale sithandazile besesho umthandazo wango-12 uthe ekuseni
sizozala esontweni bengenze ngasukuma kakhulu ukuthi cha eke ngisukume-ke manje nami-ke noma ngishawa ukuvalo ngisaba ngithe namhlanje ekuseni uma ngithi ngiyalala emva komthandazo wango-4 bese ngiyabona ungathi silaye ethempelini uma silaye ethempelini sihlezi uma ngabe siyaqhamuka ungathi kuthiwa sizokwemukeliswa ngoba sekuDisemba khona amaphasela esimukeliswa wona uma ngithi amaphasela esimukeliswa wona ungathi sinikezwe imvilophi lezi mvilophi ungathi siyanikwa la esontweni ethempelini siyanikwa eyami inde nje kakhulu bese ibhaliwe ngaphandle ukuthi Thembelihle bese ibhalwa ne-address yami nakho konke bese la ngezansi kwakhona izobhala ukuthi 2,500 bese ngiyathula ngiyayibuka lele kusale bese engathi kunetiyele liqhamuka phezulu mawulayikhala uphefumula imoto ngathi ziqhamuka le phezulu ungathi liyehla libhekele ezansi akathi noma kwamashu noma yikephi kodwa inkqubo yakho ndodazi bese ngathi kuqhamuka umshumayeli uMajiya lapho ngathi qala kuba ubaba athule iqhamuka ubaba bese ingathi uma ngithi ngiyaphenduka umshumayeli uMajiya lona mina ungathi kade sinikeza uSimayo uma sinikeza uSimayo la phakathi bese siyadonsa lesi simayo ngathi mina mangizivula phakathi kade mina bengifuna i-rice ngifica istamp bese ngingene ekhabetheni lana ekhaya lomphefumulo ngitshontshe i-rice uma ngilitshontsha leli rice bese ngiyalibeka eduze kwami ngingaqondi ukuthi kusho ukuthini bese ngiyasuka qhamuka umshumayeli uMajiya mayiqhamuka umshumayeli uMajiya naleli rice lami sengathi ngilithathile angathi ngibhekele phezulu bese umshumayeli uMajiya hayi bengizothi inkosi ngibusise angathi mina ngizazi noma ngithumile leso sibusiso Nkosi yami ngicela ukuthi uShembu uNyazulezulu ungivalele Nkosi busise osewele imali engama200 nansi ngicabanga ukuthi ungaphi esizweni usondeleke umnikazi wazi inkomo zakini uzoyithatha umshumayeli wamanje 200 rand bantwana bami izwe nomhlaba siyabonga kuMvelinqangi ngazizulu kuba ngesikhathi sezizukulwane sethu ehlise umfula wakhe wasezulwini wawubeka ngelizwe lamaqadi wayesethi uNkulunkulu uzama abantu bamukelize nethemba unomthandazo la eNazaretha othi ziboshwa uzani mazulu akekho namuntu oboshiwe izipleko uShembu akhuluma ngazo athi ziboshwa uzani kunomthandazo la eNazaretha othi izono zami zandile kuney'nwele zekhanda lami ngingethuka ngubani lo mthwalo osindayo ubani lo ukhuluma ngaleyo ngoba anguzwa mina umthwalo ongisindayo ibaphi abalekhulunywa ngabo kunomthandazo la eNazaretha othi iminyaka eminingi ngihleli usizini wangithanda Nkosi ngale ngane mina nawe
namhlanje inkosi usungikhululile sengilapha emfuleni wakho usho wena nami Amen. thina esinganele wethuna sikhuthele okwasemhlabeni umuntu uzazabalaza azayinqoma ukuthi hayi ngihlalile impela laze lashone la ngihlalile impela laze lashone la kodwa makuthiwa azohlalela imindeni yakho uyabalisa njengoba nami ngibalisa lema kuyovala nenkosi kanti uyophunywa nini la leyo nto yakho yonke isiphumile iphuma nabantu abaningi abanathele kuyo bethi beza uNkulunkulu ngoba bambelela phela ngithi enhlizweni zethu babambelela bayiveza uNkulunkulu ubona inhliziyo yakhe ibalisa labantu bangingasawazi ukubabheka bakhona abahle basezulwini mase singene ngamasanga alamuzi kufanele sithathe inhliziyo zethu siyibeke phansi. Amen. Sinikeze imindeni yethu idobadobe noNkulunkulu ayidobadobe. Amen. Enze lo uNkulunkulu akushoyo kunomthandazo la eNazaretha ehlabeni sika-242 ivesi yesibili lithi yehla moya engcwele ngena kubo bonke usebenze lokuthandwa nguwe ushembe wazi ukuthi ikhehla lasendulo lathwala ngengane lithethwa kanjani icala layo lidilizwa kanjani lawo macala ushembe waziyo isalukwazi esasihlupha umolo wazali baphumele izisu ukuthi lithethwa kanjani lo cala ngena kubo bonke usebenze lokuthandwa nguwo unyazo waziyo ukuthi lithethwa kanjani lo cala hayi umuntu omhlaba. Amen. Ushumaya amajiyo lapho inyama yakho akuthatha kufaka amanzi ebhede yashise yasebenza akwenze yonke imikhuba asisho ukuthi imisebenzi yokungoma nomnyanga nokunkulu nayo yonke into nokugeda akusebenzi kodwa kusebenza inyama inqobo inenkinga esinayo umphefumulo. Manje umphefumulo uyinkinga ngoba mase uhlukene nenyama udimanda le yakho esemhlabeni ukuthi umthwala akazethuni ngisize umsizi wami yini ngiphezu wakho mntanami ngiyokulisela le yini engangiyilisela angazi uma kwakukhona bezomcelela nje ngoba khona nabefundisi ngoba bakusho bona inkonzo ingadonsa kuze kuse ngizomkhumbuza nje kancane owasukuma la wakhuluma wathi wathelela ebuthongweni wabona iy'nhlungu nje lapha ngaphandle kwesango lomuzi uthi kwasesuka indoda eyaqhamuka ibambe isicephu esibondile esiyihla lekhona munye ophethe isicephu esihle yayisibambe kanje impolisi isibambe kanje uthi angena le ndoda yanqamunda akekho lo baba asakhumbuli noma kukhona indaba yakubo ikhona oza next week bese telo kwazi ukukhuluma ngayo okuyakuhlola uthi lo baba yangena lensizwe endala isiphethe kangele isicephu yezana sazongena ngesango lelamadoda uthi athi masingena ngaphandle ambhudubeza wena ngazi wabona kanjani angaze wabona kodwa ngengizwe indoda bayibhudubeze indoda wambhudubeza uthi kwazi wasukuma abantu bayixosha le ndoda esuka bangomunye futhi ambhudubeza yabona ukuthi yaqeda lekwenzayo la ethempelini kanti suma kuphuma bebambiswe sayo futhi nje yabukela emnyango yabukela esangweni yawohlala nesihlobo lapho uthi wasekhulumizwi nathi yithekala kini elibhudweza amadoda ungene wedwa washiya ngaphandle makhathini akushiwo kodwa nomakhathini nokungazi ukuthi ungene wedwa wena uyatengisa ukuthi baningi abahleli lapha esangweni baningi ababewongengile nizwile umthele lensizwa ngikhulumayo ngomngibhanguka igama etungqingile angazi ezulwini lapha amawanyana kodwa kwizulu asolile ngqi abili uthi ushembe bantabami asizozani khale imphefumulo bantabami sizophunga ngabo sizoxoxa ngabo siyofuna unyongo wezinto udabukaphi
khona lotha bekhuluma ngoyise la ngazithoyiso nje ukuze ukuthi ke bathi mayeli ikhambi laloko asinalo ukuthi ikhambi sixoxe indaba yemvelo uNkulunkulu ayikhulumayo ukuthi thina abantu basemhlabeni sifana nesithombo isithombo masingabilanga enhlabathini enonile nevulile umnikazi walonsimu uyayihlelela ifake omanyola ifake imquba afake yonke into mayebona ukuthi awukwadulu ayisiphi isithombo azifunela indawo azohlala kuso nathi-ke sifana nesithombo sizalwe emasikweni eningi abazali bethu lamasiko eningi oniwa yibo usefikile kushe kumanyolo uzosilungisela ukuthi akulungiswe njalo emasikweni ukuze lebande engabazali bethu ngoba impande yethu thina bantu obaba nobamkhulu nokhokho bethu abazalane nabakhanga nabashona basemandulo amen ubona kwempandeni nazi isihlahla basibona nibasithekazela kangani kusho ukuthi impande idla umsoco phansi nawe yakho impande oyisho loyisho mkhulu bakho namakhosi abili nodla unkulu bakini uma bedinga isibili ongaphesha kwethuna nanganele kwethuna nandizokhala inkosi inangayatsho ndalo ikhuluma nengwevu phezu kwentaba yomhlangano phezu kwentaba inhlangakazi eseyadlula uthiwa wasukuma phansi izandla wathi uma bekhala ngale kwethuna nani lokhala ngale kwethuna uma behleka ngale kwethuna nani lohleka ngale kwethuna bayahleka yini abuzana lenkosi ithi bayahleka yini uthiwa isithi kubatendela abayikhulumela kwathiwa amen wingcwele uthimule nkosazana ngangekho ngemihla inkosi ilanga kodwa ngangekhona uthimule nkosazana likhuluma entabeni lithi ngifake imvubu sathiwa umuntu amen kunjani namhlanje sifihliza owamantwana sathi amen uNkulunkulu ekhulumile nasezulwini azange sibe nayo inhlangano yokusukuma amankosi nabepolisi bayoguqa uNkulunkulu ukuthi inkosi izwi inkosi uzodibile libuyisela ngane emuva ushathazele lokukhuluma akaze kube kuze kuyimanje wathi ngifaka imvubu sathi amen uNkulunkulu uthandile bakuzwa bakhe basezulwini singaphindwa-ke lengozi eyashawa ukhokho bethu abathi amen uNkulunkulu mayethuzobatendela ngoba nangu namhlanje wakhe ikhala emphefumulo wayesithi uma nibafuna nobathola ikhala emphefumulo nolandela iy'miso ney'nkambiso bese nibathatha nibasemakhaya singashawake ingozi yokuthi izizukulwane eziyosemva kwethu zixoxe ngathi zithi babehlakaniphile obaba bethu omajile bethetha zindaba bengabafundisi bengabavangeli kodwa benzani ngoba nangu uNkulunkulu wami kunkula babe ukubuka nje ukulunguza bekushiya kanjani benzani noma befikile bangafiki inhliziyo iphelele ashiye kanjani umuntu babonza bakhe basezulwini sisenkingeni thina nje unkatho kanti zithohlongane zabantwana noma ngiqala ngiguqa ngishawuvalo ngizoqala ngithini inkosi yami phambi kwengane namakhetha ney'ngwevu zakithi nabashumayeli abadala nabavangeli nabafundisi nabodaba ezinto ngingazi ngizothini futhi yini engizoyikhuluma mina ngingelutho nje ngiy'kofana ngingazi kodwa ngibe nomuntu wosizi ukuthi ngcono ngibhibhide ngoba uNkulunkulu ukhulumile futhi wavula amasango uNkulunkulu wangithela ngoyaba leziphi zanginetha wangisindisa ngizosabani manje ukudlulisa izwi lakhe aselikhulumile nanto izwi laNkulunkulu eselithi uNkulunkulu asivulele lona ngize ngathi angiqophe phansi lo siyacelisana bantwana benkosi siyawezana kunezinye izinto ezigcina zihlupha imphefumulo yethu mase zehlela abantu ngoba abantu beyijoma ngize ngakubhala phansi ngiyaxolisa lokho ngizokhuluma kodwa ngiyangibopha ukuthi ngikhulume kuyafika kunabantu abanenhlamba emhlabeni bathi uma bephethe inkomo nembuzi ivume abafuyile Amen. kodwa uma sekukhulunywa ngokuthi kuzothetha amacala uNkulunkulu wakithi ehleni bamanazarete bezothetha amacala emndeni behle benyuka abantu beyoshona phansi emandleni beyoshona kuphi bavuke nenkomo nembuzi emandleni
kwazulu ihlonipheke ngabona iIndia neplaza lomlungu lileplaza iIndia nomlungu neplaza abazolingile ubani waziyo ngemuva ukuthi lezi komento lapha iplaza lakhe kanjani umuntu nazi inkomo esibayeni zinonophela futhi uyazo nokuthi ithanda kabi inkomo zami nembuzi zami uyayikhomba ukuthi angibuli makwethu ngamboni umkhulu eshodlala ethi angibuli makwethu athethi makhala unokhokho wethu ababeneyilwane emandulo athethi iqala mayethuke namile umkhulu wavuka insizwa ekhula naye ebusheni bakhe abese eyidela khona zothi umnumzana athawule insizwa ngeyazi ngangikhula naye angedela lenkomo ngoba uzawatshele yona iqala ukuhlala koma yini into lezeni igcinile ihlatshelwe mhlawumbe ihlatshelwa umbuzi malango osewumthakathi nababezwana beyamabhulu akamazi manje basemhlanganiseni badala kunjani mhlawumbe sewumthakathi amhlabeni inkomo kuyimane ehlathi kodwa makuzothethwa amacala emndeni ziyeqiwa ley'nkomo abantu bahamba bawufuna iy'nkomo ebhonini bawufuna iy'nkomo emangeni baze beze namanje inkomo kodwa ikhona mhlawumbe idolisibayo kuleyo lithi angibuki makwethu zinto ey'dala kodwa masebethetha amacala emndeni yawo ngiyaxolisa ukukhuluma lokhu kuyazenzekela vele bengazihambe abantu abaningi ngoba nami kuyangithinta nawe kuyakuthinta yinto eyithanda awathandi lokho kubapha awuthandi ngani enonophela ngoba abafana badla abongizimizwe la esibhalweni sawo umfundo wathatha enonophela eyayinhle wayikhuma wayisa kumbenqa washiya wakhethe inonophela ey'mbili zonke wayisa kumbenqa mina-ke angibathandi nabantu bakithi ngikhuluma ngabantu abanenkani mina ngifuyile mhlawumbe ngisazofuya mhlawumbe maleyo amacala kungafuyile wena ubenayo inhlanhla zikhona zevili nakweyishumi noma ngabe kuthiwa bezinhlanu noma ngabe kuthiwa zimbili makuthiwa usuzokade emzweni yakho uthi uyokhula amakhosi akini uyokhula ondlunkulu bakini uyokhula izizukulwane zabo ungayithatha ngani le nkalo phela ungayithatha ngani lelidu ungayithatha ngani lesithole hayi sonesozana ingani bazokunika bahleli nazo ehlathini ley'nkomo abazokunika imasebekahle uzile ukuthiwa lesizwa ilesizwa bazokunikeza 200,000 awuzuphuma mali kwangizwe ngathi ne-200,000 undiza moyengathi cha uyothi uma utshala ukulunge uyothi uma ufuyafuyele mayikonkosi yona u-200,000 ungahlali phansi lokudlala amaloto ukuthi hleze mhlawumbe sengizonikwa cha sukuma uhlakule kanti uhlakula uphuma imswenya idle ukudla okuqalile kanti yini imswenya uthi ulangeni iy'nkulumo zamakhelwane zidle yonke lento uyitshalile iy'mbuzi zamasela zidle kanti bona baye yonke inhlobo yokufa emhlabeni bafuna ungabi nayo ungabi nayo ukunethezeka mase ubathethela amacala sekuyothi uma uthi utshela ingane ithi ngezwa baba ithathe ifake ebhebhezi ey'nhliziyo ikulalele ukukhuluma igcine ikulona uthi ngelo baba uthi ngingavumi ukuthi bafohle isibaya sakho namhlanje ayitshela ingane iphume ngani salisuke emsokoteni imithi izosokoteni lihleke idlozi uhlekisa kwazi sasomntakazi lapha egcineni safike ekufeni sanoshwa sithi sowesibona lo muzi manje wakho ukuhlambulukile manje masekuthethwa amacala abantu bawele amamphula nemali uyabona-ke makuthiwa-ke uhlangene ngoba singomajiya ungizwise kahle singomajiya sihlukene lapha nalapha hleze mhlawumbe usaba ukuthi uthiwa njani inkomo yakithi mina ngothilama cha phela maselihlangene unayo bafowethu kuyahlangana hhayi kuyahlangana kuphuma inani engakanani hhayi kuyaphuma 15,000 awuyabona nawe le nkomo leminayo ingayidedela hhayi bafowethu ukuswetheni inkomo lapha umajiya mhlawumbe ufune ndonitshontshinga inkomo mhlawumbe umajiya lezi nkomo uyithatha ngemithi mhla namazolo mhlawumbe umajiya lezi nkomo uzidle ngekhumiso ingane emandulo abanumzane babephuma bewelinkula baye kumkhumbulo umajiya bathi umajiya ngitholele umkhumbu wengane ngizolenza umkhumiso mina ukuthi iy'nkomo zendizale ngenzele zingane mhlawumbe ingane izala nje ilandela ifa lokhokholweni la liphembeke ngey'ngane ey'njalo hlambulule lo nkomo
Mhlawumbe lo nkomo eyandiswe ukuthi kwabulawa ingane la ekhaya siyamashile sahlanganisa namakhubalo kwakwenziwa inkumiso ey'nkomo ney'mbuzi salulobhali inkomo ney'mbuzi kanti thole ngengane manje moyo ethenga umajiya amazi umajiya into ezini hayi lokhu ngishisa ngoba iningi lapho kunokona isolo ngishisa ngoba ngisengathi nawo nami ngisazobuye enkosini yakithi yakamemela omsukalanga ukuthi nami ngiyakhumbula ngesikhathi inkosi yami ikhomemela ikhipha iy'mbuzi kwahlanganisa izwe ngahlanganisa ngaze abatshela ngathi nina ngizabona abakwethu niyangizala kodwa isikhathi anginaso ekale mpendulo sokuphuma nqamule amazwe namazwe ngiyothula ukudaba baningi abasho abathi sezweni lakithi uzothiwa ngithi ngiyafisa kodwa angikwazi uNkulunkulu ngophile kodwa ngizabowa nabangithandana ngokubukela inkosi uNyazibezi ngikhumbula kahle ngifika kwathi uNkulunkulu hamba ngoba bayakuzala kusho uNyazibezi inkosi yabiza isimemela sonkambize enkantolo ngalethuludaba kwahlangana nami ngayendlini kaMkhulu ozala umama ngafika namatheni imbuzi embili ngathi nimfunele ngikhumbula kahle ngiyoyilanda lezo yimbuzi kodwa shayinkuhlonele nkosi yami sengicela yokuhlambuluka nkosi imukelele phela mangabe ngoba ngangikhipha ngenhliziyo kwathi wayitholalile ngithanda ngathi kufika mase ngifika ngiyithathe bese sizohlangana nabo ngidlule konke endlini kaMkhulu ngiyibike bese sizohlangana nabo nkosi nabanye babili izindlu zakwabo lokho abanako bese kuhlangana nabo nkosi ngayo yazi ungazi ayithela mangcolisi noma kwakunjani kwakukhaceyane nokuncane ngathatha ngoba ngihluphekile ngithela khona ngathatha uthunga yokubili manje izwi inkulumo yayizolo ngolesine ithi lezizolo asazi ukuthemba ithi mayilele emthethongweni kuqhamuka ukhokho wami nomkhokho nombaba uthi awubukele izinkomo ey'ntathu uthi nansi uNkulunkulu ayifuna lelo phela mntanami ngezwa ukuthi ngacabanga lezimbuzi azoyiletha ingakho manje kaNkulunkulu mavukalele ukuthi sengathini uNkulunkulu angasiphi isibili impahla yokhokho bethu siyithande ukuze sithi impahla yakho kodwa masothi icala lakho lavusa yona phela yona phela iqhube amen kambe ngumama madoda ngikukhulu ayithanda impahla madoda enamangone ngizezamkhulu phela unyaka oqala wesibili sakhe kazihlalo uthatha umcilo kuyo ebhunini kothela kodwa kuthiwa baphilisele ukhulu madoda kodwa sifasukala sibe nesibindi njengoba sithumela ekale emphefumulo ugcine ngoba kuthiwa uliqhawe hayi madoda amene wazatha kangaka kumina ngizinhlobo nje bengilana ekutheni kwenzeka ukuthi phela siyahlangana umhlaba wonke bese uthi awuzokhipha kanjani inkomo yakithi ngoba phela sihlukene ngokuhlukana cha munesibindi khona bakwethu mali etholakalayo hayi kuyahlangana 15,000 cha ngizoyikhipha mina bakwethu sekwenzela ukuthi ngithenge enye phela ezofaka la akuyithatha wona lelo nophela kodwa ngizoyehlisa lo 15,000 mina ngizolungile ingeze lo 12,000 u-3,000 lo ukuthengisa into wasekhaya mayonkosi uyikhiphe bakunume thule bakhaya lo mfana lo ukhiphe lelo phela ethanda kungani wabathanda wena abathandi ngani mabathanda phela uthi impahla yabo nikeza bona phela ungazi ungafani umajiya ungenalutho umajiya konathatha umcila ubopha ebhunini wena ukhona unako nje bakhonza abahle basezulwini ngifuna ukukhuluma lokho ngoba ngeke ngikusho ngegama mnewethu okade ungitshela manje ngeke ngikusho ngegama lapha ekhaya ayikho into amboza ngesidwaba mboza ngeswaka isaka mboza ngebheji izona lezi ezibabophile ethuleni ngoba kwakho ungaveza amahlandlo omndeni ungaveza amanyala omndeni namhlanje noma yakho ukubuye iqhubu ethuleni libambozile bahamba beney'mpihlo zivele kufanele vezobala abesey'guqula usembithina mayibonkosi kuthiwa ngesizulu umuntu mayedle namagugu
Kuthiwa yidlakuba ngikusho njalo madoda. Ngezulu ethe ukujika kuthiwa unegugu. Unamatshe ezulu umuntu odla enamahlwile ngaphakathi. Iningi lokho wethu liney'mpilo, lokho kwazi wethu liney'mpilo nabazali abangenazo ethubeni ngoba bethu abafunakala amahlaza vele. Uma uthathi lebonini ifake ehlabathini ezidlala. Kangibuza amadodeni abashumayeli. Phela into sona simphambi kwabantu. Ilebonini mojike umbili usunesini sokubola wethiwa njalo. Fake ehlabathini wethu uyakhumsho njalo upolisi. Uphuma isikwele kusikephuze ezihle. Lento abangena nayo ebonile ethuleni izomila ikephuze ivele ukuthi mina ngingene nokuthakatha enhlabathini. Bese kuyahluma ukuphephuze thakathe ngisho intombazane icasule ukuthi uthathe isoka layo thakathe ingane. Ukuthakatha phela mayizidlisa umuntu lo iphambanisa igaya amabhodlela inikeze omunye ngoba ukuthakatha lokho. Ngenza ucela amen ngiyabakhazi. Kanti amen. Isivumo sebandla bafe bona behlala ey'godleni zomajiyo 7 years 9 years. Vumani bosiyavuma. Baze bafa bevuma into yasesihlokweni. Mase kulapha phambi kwaNkulunkulu ethole isivumo sebandla umuntu uyakhathala. Kanti sivumela bona ngesikhathi uvuma isihlabelelo uvuma isivumo sebandla uNkulunkulu ekhuluma uvuma bona mayibongozi isalizwi lakho mbenqane lasehlula esilizwi elewe esifisa abakhona abakhe basezulwini lokhu abantu bangalinge bawethu athathe nje isiqalo sokuthi noma usezwini angakathathi isinqumo sokuthi uzoqala ukunikela imindeni yabo ngoba uma waqala nokuphuma imbuzi ngayinye usungenile ehambeni lokukhulula imiphefumulo yabazali bakho. Useqalile uNkulunkulu abagubula ubakhiphe ngabenza manje abaphethwe khona abathwethula abaqebula uNkulunkulu alanda iy'ngane ezaphoswe idambokweni nasemgedeni nasemumeni emandulo akhulunywa ngento yayizolo nakuqala. Ayicela ngifundile incwadi yokugcina ngizophetha ngayo Jobe 8:8. uNkulunkulu wayithatha insizwa kaBhongela u-Abrahama wawuthi ukubika nje ibesiyiphethe ngesandla incwadi u-Abrahama owayethi ungayihlabelela ngezelela ukubheka incwadi baba bethu ngibuka kodwa ilona lo uthi mhlaba ngibona ukuthi ngidloze ngani phezu kwalomntana adlule phethule abantu abahambile bawethu indlela ekhaya idlule ethuleni
uma ukhokho ophambili evundla ithunzi uLanda khona yena umfundise kanjani ngeke adlule phela izulu lokuqala lomndeni amen ufundele baba bese sibenza ngalo ncwadi ezikhonike zoqala 17 verse 7 ngicela kaJobe 8 verse 8 akekho uyithola incwadi kaJobe 8 verse 8 ubungcwele izikhonike zoqala 17:11 khumbula izizukulwane khumbula izizukulwane isizukulwaneni saphambili khumbula izizukulwane funda kanjani khumbula izizukulwane khumbula izizukulwane khumbula izizukulwane ake ubuze isizukulwaneni saphambili uqinise ufunisise koyise baba ufunisise koyise hayi ukhokho ngangezolo ukhokho noyise kakhokho nokhokho kakhokho inganza izolo ufunisise koyise baso ngokuba thina singabayizolo ukhokho wayizolo uyazi bakhona abantu esilokhokho la amen mkhulu awukhokho usewukhokho nawo ake sithi nangokubaba nangu umshumayeli uMkhabela njengoba ukhokho ake sithi-ke akanankulunkulu uhambe phakathi ikhakha zeliza amadoda adlule emhlabeni abazukulu besebethi sibenzela isebe uthi abantu behlangana amakhanda kodwa wenza umsebenzi ubalulekile ubalulekile le ndodini ezulwini uzwile kade khuluma la uthe uthi kade ningihlabela kodwa ngifikile ezulwini lomndeni siyaphi na ndishiwa iy'ndebeni zaboshwe nasewezini sake sabaphela nesho lokuthi ukudeli lapha uma ufika ufundisa ungazona isigebe kuthiwa awufundisa ubugebengu ukuthi awusha abantu batokugula kuthiwa abantu baningi balethe ukudla bakulethele ukudla awuzi ukudla ukuthi oshwa iy'gebengu khona lezondoda wena awuyilutho nasethuleni njalo abantu isokeni bakuthile cha la isesifondweni laphela khona amacala uzongisiza ngami kushembusukumisa isishodla lesakile esethuleni isishodla esiwukhokho esenziwa umkhulu esaseyenza sosukuma nini phela kuba isishodla umuntu eqinisele la engqondweni uma unenhliziyo yini nomona namaqhubu namazolo ukushodla lokho ngoba yona impilo yasezulwini adala umuntu abe njalo umuntu adala ophelela nje ezulwini ithi inkosi yanga thina asidali ekhatha abantu sekushina ngayezulu ithi inkosi yamtshela yathi angidali ekhatha abantu uthi kodwa bakhona abantu abazala bezishodla ngiyazidalwa yini uthi ingane ithi uma ikhishwe ezulwini leyise uyise kunamagama uthi uma abazali bakho bebakusola kuziqalekiso basola akuthatha uyikho akudilize kuyokhalela kanyoko unyoko uphume eThekwini njengoba ngikhuluma udadewethu ngingamonga nodadewethu ehlambulukele waphuma walihostela waleyothi uphume nobovu liphume nobovu akungekanize kodadewethu mayefa leyo dadewethu uzoba idlozi enjani hayi phela manje uzoba idlozi elide usazi uNkulunkulu akukho dadewethu wena wathi ubhale ubuza ubhale ihostela awulehlala kuka khona akukho usebuqile manje ubile manje ushembe umkhethani ushembe phela ukuze amlekelele dilike athokoze nalo ukuthi udlala ngesikhathi unamanga udlala ngesikhathi ngoba awuyikhethile inkosi awusho ukuthi amen uzalindile uma usumbonile inkosi umfowethu wena kuthiwa iba ngentambo khona nje kuthiwa iwe ngentambo la ngiyabona intambo ukuthi ukhetha uNkulunkulu abese uNkulunkulu ekusebenzisa phela ushembe asebenzisa abantu banto uma zivumayo kuyena ukusebenzisa afuna abazali bethu yona intambo yakho leyo mnene wethu amen uzwile mnene wethu kanti ukukela uphi 200 million uye 200 million ngeke uthole phela bazokwazi ukudlala ngayo phela uyabona ezona utoroli noma ifani ngolotho kanti uma ufani ngolotho uzofutshela la wonkosi wensizwa ukuthi ungadlali ngenkomo zoyihla uzotshela ubani bazonawo bazokunika kanjani funeka phela uzobathi ngomthimba amen ukuze phela ubopele usibona njengathi sathi awuhazana wasikopa uNkulunkulu abakuze ezona phambili eyibhalile bona bayokubala imbawa usheshisele manje amen Ncwadi kaJobe 8 verse 8 khumbula
izizukulwane ake ukuzenza phambili ubuzisise ufunisise oyise bazo ngoba thina singabayizolo lento zolifungayo wena usuqedile isikhathi konke umbayizolo kasazi lutho ukuthi wayeze ahambe phakathi isikhathi zemizi amadoda nje umbathuka ngoba izintuku zethu emhlabeni zisithunzi izintuku zabo zisithunzi emhlabeni ingani bafike abantu izintuku zabo zasikhathi ngoba bahlukile bayithunzi emhlabeni ingani usho lentona izintuku zasobani awufanele kade sidlula nazo ngani isenze imkhuba bona bakufundisa yini ushembe umubuzo ezwenza phambili kwesira abayokufundisa yini bakutshela bese bakutshela ukuthi yabona lolukhulu oqala ngale ekhaya bawakhipha amanzi uyabona mntanami lasikhona ukhokha usibanibani losizukulwane se12 uyena oyenza imkhuba amaceba ayahluma kungekho eXhaphozini na amaceba ayahluma ningekho eXhaphozini ungayibamba ngenkolo inema ungayibamba yini ungabamba nokukholwa wedwa oyihlo bakho abayimpande yakho bengekho undaba inema ingamila lapho engekho amanzi na ngamila yini ungakwazi ukuthi bonke uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu njengoba ezulwini okhokho bakho bekhothini baba bekhothini uma kusemanzi ngabonga baba uthi wasibuze izizwe zobuze izizwe zasendulo uthi konakele yini emzini obaba sithi sazamuhlobisa ngoshembe kodwa bidlike sifake nodumsana uJehova insika zendako mayidumisa uJehova neminyango yendako mayidumisa uJehova siyifakile kodwa ezokuthumana kusedlulile ungena ngaphansi kwazo lezi zinto iziphi ezikhuluma ngazo abakini ababonye kolungu kwesikayino kwesikayihlo Adamu noEva mabe ngakhali ethuneni bawudumisa uNkulunkulu kodwa mabe khali ethuneni yomdumisa wedwa wena semhlabeni ngicela incwadi yokuthini izikronika zokuqala isahluko 17 verse lakhona 11 kuyakuthi lapho izinsuku seyiphelele yakuthi lapho izinsuku zakho semhlabeni seyiphelile ukuba uye uyayidla ulashembe awuyenzayo yakho inzalo yakho emva kwabo okhokho bakho eyakube amadodana akho ngiqinisa umbuso wayo qinisa umzayitho ngawe yabona umbuso wena namhlanje uyayikhale phezulu uvusiwe enzalweni yakini uzobamela bamele phela ngeqiniso nangesibindi mayibonkosi bayacelwa abantu ukuthi bangathathi uhambo uma besakhonza ijini bakwethu angiphelile emakhosini amakhosi aphethe isizwe mayehlabile amakhosi uza yonke ihlobo uza nomajiya abafuna isikhathi abafuna yonke ukhuluma ngomnumzane wethu ofana nami nawe uma nje uwathi uqala uhambo lokuthi uzogeza imindeni yakho cabangisisa kahle ngoba egcine icala bazomfuna emzini wakho amen vele ngoba kube khona nabo mama ulivile ngoba sobakhona nokhezo mama awulunganga lo mcimbi ngoba ukhezo mama belunga ubani wathi umama phuzukana ungaluqala ukuthola indoda kuwela kwenye indawo indoda ibonisa mibhabalala nje ihlangane lezinto engahlambulile kangana nini masedamu umuntu wesimame imizi amadoda iphelise yoko kunamaqala asethuneni aqubukele lathule uthole inzala abantu yaboshela ukuthi yatshotshela ubaba wasibanibani umatshela umfobo kamyeni sedaniwe bekade edla ukhezo behlela kwenye indawo nompwabo udangile wayesebona intombi hamba umpeni masibanibani mina ngisaqhubeka nosenjayikosama sakhithe masibanibani akuvulele isango labavani umbonga lapho baphume nomasibanibani udangile kuswane khona ekhanyeni ingane ibona baba sibona ubaba umncane bengisane nogogo lapho uphela utshwala kwe athathi ikwa akulifake ngalo ugogo uphumele ngalo usahlangene nomndeni ethuneni khona kahle khona ukuthula ethuneni ushembukandikani mphefumulo ukuthi azodiza amacala njalo uzokhulisa umlotha thethelelana phela amagqumu namazongo ney'nsongo ukuze siphile kahle emhlabeni izwe lencwabo mayibongosi bayacelwa abantu ukuthi abasathanda utshwala
abangabengenisile nabaqale nje benza kahle umuntu yabo usathanda ukunqonye ukufundisa enkulu usidaniswa siyinyele emzini kayihlo ajabulele kwakini ngempela ngizozama nakulo mcimbi ozayo ujabulele ukuthi abantu bayake emzini kayihlo basebedanile phela batho nje bamncomile hey kodwa kasibani hey bamulodaniswa siyinyele ajabule umuntu athi uyanqona mawusathanda lokho-ke hayi mawungaqala uthumele iy'mbuzi ngokuzobagenza mase bephuma abafuna utshwala emzini wabo uzobheka kanjani bayacela futhi abantu uma sebeqalela uhambo abathatha isinqumo sokuthi bazobayinisa imicimbi awumayi konishengulalela abantu abebenganabo abafuna iy'mpilo zasemandulo ngabezitha ngibantuhlele ey'hlaleni ezinzima ezizayiphiwa ngoqobo bekuthi ethize kuthiwa kusho uNkulunkulu manje ethi laba ezithuze ube nesithunzi sithatha leli kuthi lakaNdlovu elangesibili sibuya lekhaya la solihamba sathombe sihlala uma uncike khona nje ube nesithunzi leso sihlalo esasenze kakhokho wakho ngisho angahamba nazo sibone uma wahlala ehlaleni wathi uyiphele ehlaleni sakhokho yiso leso sihlalo siyabila sonke ngobani sonke ngoshembe abantu bayanguswa la bayeke ndamuntu bawulanda imndeni emanyoweni ushembe uyalela yona uzolanda abantu akade babhile emanyoweni ingani abantu bashiwe ashiwe kuze ayikaduma konuzongomuntu omkhulu sezolandilwane esashiwo uMadiya ingani phela amanyowa ashiwo ngaseshisa kubaleke kuyomakhulana akekho usho ukuthi hayi ngishela umbona kade amaliba uyakuya wenza wamemezilwa uzothi uqeda ukuyifaka nje ngoMadiya uthumele nobhoko kujwayele ukuwalandilwane ngoMadiya ulanda noMadiya ebusuku la ufaka iy'ntsonto uney'nkamba zakhe ingakho ushembe wathi uzozenzela manje ushembe uyilandela nekala emphefumulo amen abanandi abafaka ikala emphefumulo asekho lento ngoba amikho wabhala ukuthi abahlambululi uNkulunkulu wakhe wabhala ngoba uthola umhlambululi namhlanje ngala kuphuma abantu abadala ufake iy'ntsonto uzogezani umuntu usakhula kwayena manje ngathi-ke singabathumela ukudala thola umthumelo faka iy'phambano lazey'ntambo ngathi ambese uzomile emzini kayihlo uthi uzongenisela abantu abadala uyagula nje lo muntu wanqama ushembe abantu abangizelanjani ushembe uzihambela yena abalanga mayibongozi insizwa kagateni yabona isimanga yabona lapha kunalamaveni yabona amaveni adonsa iy'moto lawa yithemba itekezi unqaba kamunyazi phethi unqabeke yathi bonke abashumeli bama beze kwakhamulashumeli abajikelela okhiye kwathi zilandeli kwaphuma uthi ayikho lezi futhi azikho lezi sekaningi ukhuluma ngale kuthiwa azikho lezi kuthiwa lo muntu useqeleni nje phakathi kwehlahla akho lutho umshumeli uba kusho lo ngamazi kumvameli uba owaqhamuka la ngenhla akukho lutho la kwathi isencome lapha aphesheya kwathi isencome lapha angithi umshumeli umkhabe ukhuluma insizwa ukuthi uyabona abantu bakumamabutho akamkhize eqhamuka lapha eqhamuka encome lathi unyazi isencome lapha mntana wabona umkhulu sididizela ushini siyanuswana abakhonza bahle angime la sekubuye okunye uNkulunkulu adlulise emini oqondene nemibuzo emiyezwa futhi uhlangabezana naye kodwa bayaziswa nje abantu ukuthi laba abaphethe iy'mbuzi nesimayo bahlanje bakhuleka bazochazela emva kwenkonzo esemini kwenziwa njani mayibonkosi ngiyacela ukuma la uNkulunkulu abusise izilapha amen nami nginkosi ukhanyile endlovu enkandla amen isodi semawani nami wangifikelana ziningi izinkinga zakakhanyile ngoba nje ngena nami la esihlalweni sokhokho ngingene kuney'nkinga ey'ningi ey'khona ngathi ngingakangeni ngisamsahlala hostela kaMazi nami ngisahlala hostela nguwumuntu ophuza kakhulu akekho umuntu obengangazi hostela yonke imali hostela kwathi ngisuka ehostela ngibona impilo isibucayi
ngasuka ngishule eGoli ngabe ngicabanga ngihostela inyawo u4 ngavile ngashona eGoli ngahlala eGoli ngahlala isikhathi eGoli kwathi ngibuye ngangishiya ubaba ekhaya edunguzela ubaba ekhaya ngathi ngibuya ubaba eseshile ngabuya ngenze ekhaya utshwala ngabuyeka lapho utshwala ngathi ngongena pho inkinga eyikhona ngabona ukuthi bangiphika ngutshwala ngeke kulunge ngizofa ngendlela kuyiyona izwe ladunguzela lonke izwe kuliwe ezweni ngakugcina lapho angiphindanga kuphuza utshwala ukuhamba kwababa namanje noma ngikubuka angibulokuthi sidaba ngoba kukhulunywa ngodaba lwakaKhanyile ngangikhuluma ngisaphuza kakhulu bekhuleka bethi uBhilibani ngibuza ngiphuza indaba lo muntu othi uBhilibani namenzelani iphi indlu yakhe nginganaba njalo ndibe ngikubuza yebo ngangiphenduli obaba abakhona ekhaya kwathi sihamba ubaba egcineni ngakwazi ukuthi uBhilibani kathatha kunjenje inkinga lo msungulu wesibongo sakaKhanyile weyinkosi akanawo ndawo wagcina ngokubekwa ngokutshalwa wagcina kanjalo wangafakwa emzini yakhe wayenayo imizi yakhe iminingi kwangifike ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi mangiqala ngiqale okusanda kuzokwenzeka ngoba kunzima lama uthi uzoqala ngomuntu osanda kuhamba manje yesinda kufanele mangiqala ngiqale emuva kokho uBhilibani angazi ukuthi kuyini akena nje ukhokho mhlawumbe nobaba bamkhumba phambili okhokho ngakwazi ukuthi hayi ngagcina ngihlanganisa uNkulunkulu wangisiza kwahlangana manje ngomidate ngokubiza wonke inzalo kaBhilibani ngathi umsebenzi usungaqala idate ozoku-Agasti ngathi konke senguqoqile sekukhona kuphela ukuthi nifike emndeni ningixhase ngey'mbuzi sikwazi simgeze ngoba ungabuka umuntu wembi uBhilibani kwasuka lapho ngoba ngingena egruphini yakaKhanyile inkinga abayichazayo yonke inkinga lebayichazayo sonke labakaKhanyile kunzima kakhulu asiyi phambili siyaboshwa singene emajele senze yonke into sibulawe nabo bakaKhanyile bebulawe ngathi ngilele ngiyicabanga ngathi futhi ilamadoda eliziphi into kaKhanyile uhlezeka wazi ukuthi umuntu bayamdelela sebebulawa umuntu akukho kuye nami ngizobonga ukuzofaka amafindo abantu bakithi abakuphekile ngicacela amafindo beze abantu abaklini inkosi inkosi bangilethele ukudla awuzi ukudla uzohla indlela engiphelele zondoda wena awelutho nasethuleni njalo abantu nabanisophi bakuthi cha la isesikolweni lapha khona amaqala uzomsiza ngami kushenga usumisa ishoja lesakile sethuleni ishoja esiwukhokho esenziwa umkhulu esasenza sosuma nini phela kuba ishoja umuntu eqinizela la engqondweni uma unenhliziyo nomona namaqhubu namazolo ukushoja lo ngoba yona impilo sezulwini adala umuntu abendala umuntu adala ophelela nezulwini ithi inkosi yanga thina asidali ekhatha abantu sekushina ngayezulu ithi inkosi yantshela yathi angidali ekhatha abantu uthi kodwa bakhona abantu abazala bezishoja ngiyadalwa yini uthi ingane ithi mayikhishwe ezulwini leyise uyise kunamagama uthi uma abazali bakho bebakusola kusiqalekiso basola akathu ikadiliza kwekanyoko unyoko uphume eThekwini ngoba lekhuluma udadewethu ngamona nodadewethu ehlambulweni waphuma kwalihosela kwalothu uphume nobuvu
liphume nokuba okwalo ngiyenza kodwa mayeva lo dade tuzoba idlozi endala hayi phela manje sizoba idlozi lethu sazi uNkulunkulu akukho dadewethu wena wathi ubhale ukubuza ubhale wase awulehlala kuqa khona akukho usebuqile manje ubile manje ushembe lo mkhethani ushembe phela uzambekelele dilike uathokoze nalo udlala ngesikhathi unamanga udlala ngesikhathi ngoba awuyikhethile inkosi awusho amen uzalindile umusumbonile inkosi umfowethu wena kuthiwa yiba ngentambo khona nje kuthiwa yiwe ngentambo la yalona intambo ukhetha uNkulunkulu abese uNkulunkulu ekusebenzisa phela usebenzisa abantu bantu uma zivumayo kuyena ukusebenzisa afuna abazali bethu yona intambo yakho leyo mlilo wethu amen uzule mlilo wethu akukela ubi 200 million uye 200 million naye uthole phela bazokwazi ukudala ngayo phela uyabona ezona utoroli ngomafani ngolotho kanti umfana ngolotho uzokutshela la womkhosi wensizwe ukuthi ungadlali ngenkomo zoyihla uzotshela ubani bazona bazokunika kanjani funa phela uzobathi ngomthimba amen ukuze phela ubophe usibona njengathi zase awukhazana wasibopha uNkulunkulu abakuze ezona phambili Evalid. Bona bayibale ba ushekisele manje. Amen. Mati kaJobe 8 verse 8. Khumbula izizukulwane. Izizukulwane ake ukuze ezikwenza phambili. Ubuzisise, ufunisise. Oyise baso. Ngoba thina singabayizolo. Lelitho zolifungayo wena usuqedile uzikhazi konke umbayizolo. Kasazi lutho ukuthi wayeze ahambe phakathi isikhathi zemizi amadoda nje umbathuka ngoba izintuku zethu emhlabeni zisithunzi izintuku zabo zisithunzi emhlabeni ingani bafike abantu izintuku zabo zasemhlabeni ngoba bajulile bayithunzi emhlabeni ingani usho ngiyathola izintuku zasemhlabeni awufanele kade sidlula nazo ngani isenze imkhuba bona bayakufundisa yini umbuzo ezikwenza phambili koyisira abayakufundisa yini bakutshela bakutshela ukuthi yabona lukhulu okhala ngale khaya bawakhipha amanzi uyabona mntanami lasikhona ukhokha usibanibani oyisikwele seshumi nambili uyena oyenza imkhuba amaceba ayahluma kungekho eqhaphozini na amaceba ahluma ningekho eqhaphozini ungayibamba ngenkolo akolisi inema ungayibamba yini ungabamba nokukholwa wedwa oyihlo bakho abayimpande yakho bengekho undaba inema ingamila lapho engekho amanzi na ngamila yini ungakwazi ukuthi bonke uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu njengoba ezulwini okhokho bakho bekotini baba bekotini uma kusemanzi yabonga baba uthi wasibuze izikole zobuze izikole zasendulo uthi konakele yini emzini obaba sithi sazama ukuhlomisa ngoshembe kodwa bidlike sifake nodumo sami uJehova insika zendako mayidumisa uJehova neminyango yendako mayidumisa uJehova siyifakile kodwa yezokuthi umbona kusedlulile ungena ngaphansi kwazo lezi iziphi ezikhuluma ngazo abakini nababonye uNkulunkulu kwesikanye ngokwesikayiso Adam noEva mabengakhala ethuneni bawudumisa uNkulunkulu kodwa mabekhala ethuneni yomdumisa wedwa wena semhlabeni ngicela incwadi yokuthini izikronika zokuqala isahluko 17 verse lakhona 11 kuyakuthi lapho izinsuku seyiphelele yakuthi lapho izinsuku zakho semhlabeni seyiphelile ukuba uye oyinhla ulashembe awusenzalo yakho inzalo yakho emva kwabo okhokho bakho eyakube amadodana akho ngiqinise umbuso wayo qinisa umzayitho ngawe yabona umbuso wena namhlanje layikhale phezulu uvusiwe enzalweni yakini uzobamela bamele phela ngeqiniso nangesibindi mayibonkosi bayacelwa abantu ukuthi bangathathi uhambo uma besakhonza ijini bakwethu angibhekile amakhosi aphethe isizwe mayehlangile amakhosi uza yonke ihlobo uza nomajiya
abafuna isikhathi abafuna ukhuluma ngumnumzane ngifana nami nawe. Uma nje uwathukala uhambo lokuthi uzogeza indeni yakho, cabangisisa kahle ngoba egcine utshwala bazokufuna emzini wakho. Amen. 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 Vele ngoba kube khona. Nabo mama ulivile ngoba sokubakhona nokezelo mama. Awulunganga lo mcimbi ngoba ukezelo mama belunga ubani wathi umama phuzukana. Ungaluthola kuthula indoda kuwela kwenye indawo indoda ibonisa ibhabhalala nje. Ihlangane lezinto engahlambulile. Kangana nini masedamu umuntu wesimame. Ibiza amadoda iphethiswe lokho. Kunamaqala asephuleni.